wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bentonga yethu sikajame betha phansi kweveluta kugasela ngapho noma magemado sebagasela. Sisiphinde sahamba sabuya futhi singabafana bodlwa nombelebele. Baba Donda masu lapha na umphuma suku njengoba lapha ake nikhuleke nikhuleke emakhosini enwakhele nikhuleke niqede nikhuleke nguyami nibukelela isizwe. Awu siyakhuleka emakhosini ethu siwakhonzile esawanikwa umbenqange. Khuleka umfoka kaMntando uyabuka imntaka njengelo uchakede ucilo kazana kafisa idubula ubhuqu okuyisekhweni lakhe edengweni. Untshidi lo. Oh, njobani. Siyakhuleka nina bendlula mithi sithi sesifikile singabafana bodlungwana umbelebele siyakhuleka sithi ke siyacela ukuthi niphinde futhi nisondele nikwazi ukuntongela nanti ishumbu seliphethe ukuba nikwazi ukufunda nazi niqonde bese niyazi ukuthi kwenzekani ningakabi khona. Ihawunila bendlula mithi yamakhosi namhlanje nasifuna ukubuka lapha kodwa ihloko kahle hle sasibe sithe ngoba sayingaphelanga le yankulumo yangevuka edlule. Kodwa ke ukuthi kandawo lapha kucetshwa kodwa phela umlando kawupheli siloku siteze njalo nje masixoxa lapha ngoba phela suke sife njalo kukhona engakutholanga. Sifuna ukubuka ke namhlanje nake lapha baba Donda nombuko lesekhaya lapha labahlonishwa ukuthi lapha na ishoba indaba ngizoyifaka ngeshoba. Sifuna ukubuka lapha mabe echanguza intombi lapha iphuma kubo iyokhoza lapha iyokhonza kwamfokazi lapha ukuthi ke le yankomo kuthiwa iqholiswa ngayo ishuba layo ligcina lishonephi yini ngifuna yonke le nto eyenzeka lapha enzo umakoti lapha ukuthi iyoke ngizobe ngihlaba umbuzo lapha uphendulwa nina nibhema neziyanina nithimule lapha kwazise phela unjomane ufike lapha neyifumunga lapha lapha le into ndaba ebhekene kunofuna ukuthi nje nhli lapha ngendidelana lapha uyishaya iphuma phela lapha udiyazele uyoshobenga lapha baba Donda ngizoqala ngawe baba ngoba wena ikolodo lapha ukuthi ke lapha ke njengoba nisuke niganisa naye umakoti lapha ke usiyaqholiswa inkomo le kuthiwa isijinge sikayise angizuleyo ngizoya kwa ngapha ngijomani uma ngabe ngaphelanga lolu daba lolu ishoba le yankomo le yana lamayiqeda nje ukuwa lapha ligcina lenze njani ubani okhomba lezi inkomo asikwazi babuphume emgcagweni iwona into esiyinhlabathi yawo thina simila kuwo umgcaco udwendwe nakuba isokuphambela uncede ngesela kodwa into ithini umuntu omnyama uphuma lapha emgcagweni bathi umshado ke ngolimi lwenu lweyinkolo nolomangisi baba awutshaka ukuthi leli sizwe baba ngifuna nje sizongela ngeshoba lethi le yashoba le yankomo leliyana ligcina lisiwoba nenza njani liyapi ngiyabo ngakafika eshobeni naku amabheshu lapha kulungiselela udwendwe asendlalwe phansi wonke umbala ofana makwezincwe makwezinkono makwezintenjane insizwa eziyokhetha ngawo lapha ungene kudwendwe kade kuqunyushela umqanjwana uhayiwana ukuhlatshelwa ngawo wasefela usuku lolu semngena udwendwe ngithanda lapha umthimba ungena uyosina esigcaweni usena umthembo intombi ikhipha ubugagu bayo ngoba ikhetho lihlezi lapho uyise ngenhla ubikela umalukazana esini ngoba kuthiwa uyagcina ukusina phambi koyise zala kufuneka akhiphe ubugagu kwakhe ekhombe shamahuba akhe igege zakhe njalo nezinkondlo zakhe lapha nentombi ezizinkehle namatshitshwa namaqhekeza akhona lapho kuyasina uma selisukuma ikhetho lapha seliyekhali yovunula seliyofaka amashoba kanjena ikhehle lidala ixhegu hayi ikhehle ixhegu ngoba mina ngiyikhehla manje kodwa angabilona ixhegu ixhegu liqonde lithishike lithi ngoba iyathanda lento yokwenziwa umphenduko
cha ngiyakuzwa ngoba kuzophela isikhathi lapha kanti lokhu vele abantu bangifuna lapha ngoba kunenzo babe balekile ngoba inyongo yonke ngifuna lezi zinto baba ebalekile lokhu kuba vele lokho esiqede baba konke lokho kugqumshela konke lokho ukusini ngifuna lezi zinto ezibale ngoba into ezishayisizwe baba ilezi inyongo zonke lezi zinto baba lezi ekufuna ibuyele imvu ezinye ezenziwa lapha isizwe kasizazi lokhu baba siyakubona kwemvuluso ukuthola nje ilanga lakho ngifuna lezi zinto baba yilawo zibanento ezicashile ngifuna uyiveze lapha ngizofika khona igama abantu abangalasi kufuna belasi ukuthi makuthiwa umuntu lokho ehlenye kuthiwa ubika ikhetho lo muntu ikhetho lisukele einkabini lezi eziqeshulwayo la ekhaya mase kusikhetho lakhe liyovunulo ekhaya bese kuqhutshwa inkabi zikhishwe phakathi komthimba nekhetho zithi ihlonzutheke inkabi zisaba abantu abaningi yele bese buye inqandwa ngale kuthiwa sezizobi seliyaqhamuka ke ikhetho emva kwalokho selizongena la selihube elinye ihubo selizongena umakoti bese ebuyela ngenhla esesina lapha esehlala phansi yena bese kusina oyise manje bemsinela umakoti akukaqholiswa ngalelo langa kuphela inyade loshona lelo langa lelo behlale lapha ekhaya bese kuthi ngakusasa sekuyaqholiswa ke manje sekufuneka indawo lelishoba lela lapha ngithi ke baba bekufanele usase uqeda ukuthi ikhetho makuthethe izulu yakhuleka intombi suyikhulela ini ungabisaya ke lapho kuze yabona kuze kuphele wonke lo 10 minutes lona singakahlele ingqithini ngoba into engifuna kakhulu mina la ngifuna izinto lezi ezibalisizwe ngenkathi ukuqholiswa umkhongi olapho okhomba inkomo kasekhonjiswe yona ngabala ekhaya ukuthi ke inkomo sezizofathwa sokubulawa leyo nkomo ke seziyohlabelela ke intombi ziyaphikisana nabala ekhaya ukuthi ayilale kayifuke ayize ngafe yethi inkomo manje isigwaziwe ke yaze yafa isiphumphefumulo bese umakoti esesa lapha ke esezoyatha ayathe kusuka la ayathe ngomese wakhe ubeka indishi yakhe lapha ngabo kuseyindishi ngaba kwawena inkomo oqala yatha ayithi ayathe njalo akhipha yithi nasemlenzeni ayithi abeke ubuhlalo wakho lokho kuhlalo kugcina kumkhongi kwakumkhongi mase sekususiwe la bese ke ihlinzwa wakhe bese konqunya ishoba lapha emuva umhlalo kuze kwafike eshobeni enqunya leli shoba bese sawule loqoma la bese ihamba nalo ke into bese beyihlinzeke lapha inhlangothi zombili umthimba nekhethe sayile ilelo shoba ke abuza ngalo mana ke baba ngifuna lapha isale ihlinzo bani le nkomo le yekhethe inkomo esikhuluma ngayo asikhuluma le nkomo yekwanoMthimba sikhuluma ngale nkomo lena ubuza kahle khona ngezwe ngathi umthimba nekhethe umuntu okaZulu ngoba sikhuluma lapha ufike uhlalo wasiphekwe wangithi yakwazi lokho uma kwaloko kodwa wasengeyimithi umdala ezitha zakho woza baba ngempela ngibona mase kuhleze nababili bangale abaqhamuka ngale bebe khona kule nkonzo angubambeke baba ke lapha siyedolo so masibuya zofaka unjomani ihawuni nabendlula into emakhosi indaba isegcawini sihamba siyabuya sezinsizwa sisayophuza amanzi ihawuni nabendlula into emakhosi indaba esegcawini sihambe sabuya lapha lasizinsizwa lapha ngishuka amadoda iphenama amabheshu ubona entaza nje wena wabona ilembe likhupuzwide lapha kwaQoqi njomani ngizothatha wena baba ngizomumsa lapha lela shoba ngoba ngifuna impela lapha ma esponjeni lapha ngoba ukhona umuntu ngale ngifuna ungelaphe kuwo lapha lapha omama bangapha bomthimba lapha nabo la bekhetho wathola behleli lapha sibebambelele phansi begade yonke into eyenzeka kule nkomo lenkomo lena uzongivezela umngozi balo ubucayi bayo ukuthi kungani sebeyigade kangaka le nkomo le kuze kuzogqitha umswane wayo bese uma lapho bese ngithatha ikhehla futhi ngiliqhubha ngedibili ngiyanalo lapha eqinisweni nje lilonke kufanele sikukhanyisele sicacisele isizwe ukuthi kahle kahle masikhuluma ngomgcaco
noma ngelokhuzana into leyo eyinhlanzeko kakhulu sizwa asazi mhlawumbe uzongithinta mfoko mayithi ngifuna uye lapha ngokuza ukuthi lapha njengoba inkomo leyana kunomama lapha abomthimba nabekhethu laba abomthimba basuke bekhisho unina kamakoti uthi ngicela ngiqaphele ingane yami lapha yabona yonke into lapha kunomama sube balenje abawu2 abaqinisekisa ngempela bazobe beyoxoxela unina kamakoti abuthi sihambe kanje uzobathola behleli la bebambele phansi abalandaba nale yankomo leyana esijingiseka isemthimba into abaqaphile inkomo yomqholiso lapha na ukuthi ubaleya kwale yankomo kungakanani into zawo nanensila yakho ukuthi ingatholakala ichanasala igqitshwa yini lento ebangalonto leyo njomani lapha abayise leyanto ileyankomo ibaleke kakhulu nezinto zawo ngoba iyinsila yomlobokazi lo osuke ezochanguza ezocaca iyona ephethe yonke into ngoba kahle kahle eqinisweni leyankomo leya iyona esuke imbika noma imfaka phakathi kwaleli gceke engena ezophuma ekutheni nakaseyena owalapha kubo ulezi izinto ke izona ezisuke zimhlumele zimmilisa leyankomo isuke kuyona emilisayo lapha phakathi komndeni ukuthi namhlanje lo muntu noma ecaca lapha phakathi kwaleli gceke ngisho ngathi usekushaya isikhathi sokuthi aguga beyisalukwazi uma esehamba usezoba yidlozi lalapha ekhaya ingakho kuthiwa umntwana mayisuka kubo usuke esephela kube sezoqala umuntu omusha negama elisha lapha emzini so ke leyankomo leyana nezinto zayo zibaleke kakhulu ukuthi kungathi imfamona nabantu abagangileyo nabanemkhuba ebese begcine bethola imswani nezinsilaza ingakho kuba nenkosikazi esukise ethenjwa sikanina wentombi esukihleli naba izethenjwa zakhona la igcekeni ukuthi bakwazi ukubukisa ukuthi yonke into ihambe ngendlela yini kugqitshwe yonke into ngendlela futhi bekukhona obani kusasa mangabe sekukhona izinto eziphuma kwesezenzeka kumakoti eseyingasezona kungabe sekusho ukuthi asazi ukuthi wenzekani insileni yenkomo okuyona eyilokhuza umakoti seliqamba amanga zangoma ngoba lisebenzisa amanga senithi hey hayi lapha lenkomeni nje kwenza into eqanjwa amanga njomana leli gama lokukhuluma ukuthi lapha yonke iphethe ongawokuba njomane lapha uze uma ngabe isigqitshwe lapha umswala lona uchelwa ngophalafini kodwa kudala wokuchelwa ngani ngentelezi noma ufuna uthatha ungeke yenze lutho base kuzoqhamphala bachela ngophalafini nangoshibhoshi lapha ubaleka nje lenkulumo sengithikasela lenkulumo yakuthi inohlonza kangakanani lenkulumo yakhe le yantezwa lapha la yabona ukusho ukuthi nje manje ke sengizokukhipha esibayeni lapha ngihlala phansi emfana kugiya abantu abadala ukusho ukuthi lapha ukubaleka nje walenkomo lena usukuveze ngawo yonke indlela ngoba ngisho uma ngabe umntwana engayitholi ingane ingqondo zakhe icabanga lapha noma kuthiwa hayi umuntu akayitholi nje ingane ukuthi hayi into ethile kwengane basuke beqambela amanga yabona njengoba sibavezele ukuthi nanke into boyithola kuwo lolu hlelo lolu awutholi ingane uyachithekela unjani uzozala ngiyaphuma ke ku ngibuye lapha na kuwe lapha ngizobuya kuwe baba lapha na ke unjobani sehlabulile ngapha ngemnikeze khona lapha ishobala lenkomo njoba lithathwa lifakwe endishini liyapi gcina lisikhatsini lashobala leliyana kodwa okay kulungile baba ngizokuhlaba ngombuzo omubi noma ngizokuyeka lapha na baba ishobala lenkomo leni njengoba lapha linqunywa lapha noma ukuthi belifaka endishini noma iqabethu behamba nalo bayendli leli ashoba leliyana lizogcina leziyana ligcina futhi lihambile libuyele emuva ekhaya kubo amakoti abasuka khona lapha lifike lapha linjani lizohlinzwa bese liyabethelwa livuleke leli shoba leli shoba yilo leli izobe senjani selifundisa intombi zala ekhaya ngabe zijani ziyogana kahle leli shoba lelikhongumendo leli ashoba leliyana liyashoba ngoba kade esho njumani ukuthi lapha izinto zale yankomo ziya le yankomo leyana ngithi yiyo lenkomo lena ukuyona efaka lo muntu la ekhaya njengoba kuthiwa uqholwa ngenyongo yakhe ifika ithelwe phansi lapha esithelwa kobhozo kuthiwa yeqa kwakunjalo kodwa manje angidlala isinqumo ngalonkulumo leyo kodwa kwakunjalo njengamanje sebemthela noma phi nje umakoti manje ngale nyongo abanye benza njani bamthatha bekuleyandlu yangenhla lapha beyomthela khona lo ngiyakuthanda ke mina lokho
mina ukuthi bemthathe nje impela bomthelela bemshisela impepho lapha lokhu yikho kuwiki nesingane angazi ngithini lapho eqinisweni njengoba usushilo lokho ngendlela okwenzeka ngayo manje kuwiki lokhu kamkhongi lokhu uba umkhongi nomama wami magani wami lapha ifinye ngofike beyithela eminyango la bese beyithela kobhozi bese uthi yeqa kubekelwa amanzi apha sesibayeni lapha yogeza khona yilabo ujundu bakhe abadlincika emsileni laba intombi lezi zimgadile amaqhikiza akhe lapha ngizohamba siye eTolo bese siyabuya ngifuna ukunihlaba ngemvubu ihawuni labo kajini indomnyama amabhuqe sivele ngamahlamvu ngabe kadlwana kwamsweni siyahamba futhi sizinsizwa saye eTolo ihawuni labendlulamenti yamakhosi namhlanje futhi sesiphinde sabuya lapha eTolo sizinsizwa lapha indaba ikuphi isenkomeni yomqholiso lapha sesodweni kodwa into esijule ngawo kakhulu ukuthi kufanele nazi nina abantu enakhe kuphi lapho kuthiwa khona lapha iselokishini esilungwini kogoli kuphi kunanda kuphi igoli nje noma abuphi eshakwelwandle kodwa wazi ukuthi inkomo umqholiso ibalekile asazi ke kubafundisi ke ngoba phela abafundisi benza izinto zabo nabo la bathatha ingane lapha beyiseholweni la begcina yenze njani ingathelwanga ngenyongo lapha lo mlo kufuneka kahle hle abuyele emva kubo mayinga engaqholwanga engahlajiswanga inkomo yokuqholiswa induku yami ikhala kuyizimpandla lezi engabafundisi model lapha legqoka imjiva iqamba amanga zihubhu kabhejane lapha nemaholo baba ngikinike manje umfowethu ngava nodlepha abadlala lonto leyo ngithi mina kini lapha imigcaco lena njengoba kungeyakwaZulu sinenkolo yakithi mina kangikholwa futhi angikholwa nje kodwa ngiyayithanda ngoba iyagcina khona ukuzikhumba lokho futhi ngisho amakhosi akithi angaphansi kwawo lenkolo lena sizoyeka ke izimpilo leza lapha ngizilapha ke ngisho manje baba kunomonakalo lapha njengoba sikhuluma ngale nkomo nje udwendwe lakaZulu belulala lapha namanje luyalala kodwa uma ngabe lapha yana uqala ukuganisa ubaba kamakoti kalale kulomuzi loyana ulala ucelelwa esikhundla komunye umuzi lelo siko ngizala uhubha lelo siko lo namanje ikhona impandla zalapha kwabiyela lapha la engakhenazo hayi ngokwabela ngesibongo amadoda lapha kwesakabiyela ukuthi lenkomo lena manje asangisathi mangabe ngiwahlaba ngenduku lapha eginqike bese thwela uyahlupha ngumfana kulungeleke niyawubona yini umonakalo osowenzakele enkulweni yakithi ukuthi udwendwe lungalali lapha yana ukuthi lezi inkomo lezi ngoba uma ngakuhlaba ngombuzo ngithi umakoti lona mangabe ephuma neshoba lapha uyabuza ukuthi unehlahleni lutho yabona umonakalo senifresh ubheke bafuthi umonakalo ubheke hayi ukuthi ngicela inkulumo ngifuna ukuthi nina nikhuzale phela ngoba nina inhlalisuthi nina nina nithalisuthi nina nihlonipheke kakhulu njengoba nihleli lapha ngempela afela enhlanga ngokweqiniso niwabona amaphutha seniwenzile lapho ngoba indlamhlathi kamayekisa ngisho inyanga zathi uma bezifuna ungena lapha la kule yankolo lapha nezokwenza ngemithi yazo yazayithi ngenana lokho asenikwenza ukuthi umakoti lapha lokujwayele kuthiwa lali yonke sekuyagujuzwa ingathi kade hayi uzofika kade kuzongcwatshwa ngizosho kanjalo ngoba into ebhuduzwayo umncwabo lo uma ngabe ngcwa bafana ngcwaba nansi nje athi izimbu sesiyibulele umfihlo uyahlonipheka njengaludwendwe lo uyabona niyabona baba ngizoqonda kuwe baba niyabona umonakalo seniwenzile ukuthi udwendwe lingalali ukuthi ungakanani ukhona umonakalo ubaba woza nemvubu sikuza nemvubu baba wena zibhaqeni nini sithi njengabo abangakho enkolweni ukuthi yena ukusibuka abaphambili kanti abaphambili abasenzi khona cha baba ngisacela ukulungisela umonakalo olaqala ukuthi lapha njengoba siyazi ukuthi udwendwe luyalala lapha ngoba kuze kuhluthule inhlalo lena yenkomo nje ngoba kulandela ngaleli shoba nje leli lize kushawe ifindo lapha ngasase kuhamba ikhiza liye lapha lekusina khona uba nomakoti lifike lapha silifike lihlaba ngeva feli inhlili lapha lenze lenkomo ingafi lokhu idiyazela ukuthi yenza liqinisa umendo wakhe kanye naye iyenzeka nini le nto na ludwendwe lisuka namhlanje yonke into yenziwa namhlanje na baba fleke uzimelana ukuthi
niyawubona ni umonakalo niyinkolo ngeke ngibize ukuthi niyinkolo yethu nasithembelekini na ngithi mina ngiyawubona ulungele kaDonda ngiyathokoza kakhulu nje manje niyawubona umonakalo seniwenzile ukuthi ungakanani mhlambe mfowami ise ngaphambi kokuthi nje ngikuphendule lo mbuzo wakho eke ngiye la ekuthenini ayikho into ebaleke kakhulu njengokuqonda ngoba lalelo luhlelo kahle kahle siyaqwashisa siphinde futhi sibabuyisela abantu endleleni yabo yabo ayikho into emqoka nebale kakhulu ukuqonda nokwazi ukuthi umgcaco awusiyona nje into okuthiwa umkhuba noma iwusiko njoba siyazi ukuthi okhokho obabamkhulu bethu nokhulukhulana yonke into bayibukela emvelweni kusho ukuthi umvele kuqala bekhuluma nabo ukuthi nakho kufuneka bakwenze sake sakhuluma ngogiya ukuthi ugiya lokhu obaba mkhulu bakubukela ngisho ebhubesini kwakusakhuluma ngokuthi uma sibuka inkanyamba isho iqhamuka ngapha enyakathi yeningizimu kusuke kuyolandwa ini lapha kuyolandwa ikhetho kusuke kumthimba okay sibuyeke size la ekuthenini lento yomgcaco akusiyona into kufanele ukuthi into encane kufanele ukuthi abantu baguqule izinto kalula nje bazenze ngendlela yabo noma ngabe kukhona ukholo ngoba into esiyibheke kakhulu umakoti useka aphume phakathi kwegceke aphume ashiye ibhokisi ngemumva sizoyikhuluma indaba ebhokisi kodwa sithi ashiye ngemumva ashiye izalukwazi noyise nezalukwazi nabantu ahamba nabo kuthi uyehona umakoti uyokwenza umshado wani lo obukelwa esilungwini ukuthi kufanele ugqoke ingubo ezimhlophe kahle nje manje ngikuzwa kahle impela yazi kumnandi mangabe uthi lapha umgcaco lo awusonto encane bengithi mina uzothi awu cha ngiyabona usuze wasibamba ngoba mina uyazi ngikhonzile uDonda uguqile ngoba kuzokuphela isikhathi ungaguqile noguqe bese uzobuya usuzothi amaphutha sesiwenze kanje yabona inkulumo yakho lokuyilanda labantu ibimnandi kakhulu kulaqala uvuma uthi cha abafundisi abasihola yiba abasifaka ehlathini nathi singamakhosana ngoba ngamakhosana nini siyawubona lo molalo siwenza ngoba manje igama lakho elishelo ileli lithi umgcaco awusonto encane maye kwase ukuthi wangasahlala eThebeni lapho ukuthi kucace nje ba ukuthi sekunomonakala kule nkolo yakithi ngoba manje uma ngaphenduka yona idukisa isizwe ayishuthi lapho ngampela kufanele kuhlale phansi kukhulunywe kabanzi becoshwe bonke abantu abalawula le nkolo ngoba inkolo yethu leyana sithembele kuyona vuma qala umuntu walese ubudondo sewuvumile ukuthi bese ubususekela ngabantu usekela uzofelela ihholo njengathula nje wona zasigcawu empeleni nje mayise ngingasho ngokuphelele ngivuma ukuthi umonakalo sesiwenzile kule nkolo yakithi mkhulu kakhulu futhi esikwenzayo indlamhlatha izange kusho sekuhamba nani uhamba nomoya ukuthi khona izinto eziyinguquko lokho abakubiza ngolimo oluthi phecelezi to style ilapho kokonakala khona izinto ngoba ngicabanga ukuthi ngisho inkosi ehlezi esihlalweni ebusa njengoba indlela yaqanywa indlamhlathi akukho ekwaziyo ngezinguquko esezenziwa manje yenza lokho okuqondile ngoba yafike yathi cha mina ngizile ukuzobhidliza lokhu kwenu wozani nakho mina kuphela ngizogcwalisa ngizothi cha cwezani la nicwezela engisho ukuthi umonakalo sesiwenzile ngokwenkolo omkhulu nje ungangezela kaZulu ungangezela kaZulu ngoba enye yosi yezinsiko ezenziwa kumakoti azisakwazi ukuphelela lokho sekuvele kubonakala ngokuthini kubonakala ukuthi umakoti mangabe echanguzile akasahlali ngisho iminyaka ibemibili noma emithathu yezokuthu usexabane nendoda waphindela ekhaya ngoba umgcaca ngoba imkhuba nosiko nezinto obekufanele ngabe wenziwe zona izange zizeyiphelela akenziwanga njomane ngiyathokoza kakhulu Donda uma ngabe umonakalo ngoba nginivumisa ukuthi umoya uyabona mina ngomnye onithandayo ngokuthi vele akaze nisho ukuthi laphana ubulala abantu nenze ini laphana asenze kanje soqhubana lenkulumo noma sofaka esihloko laphana hawunina bakajini into omnyama namhlanje na ibheshu bengiliphenya ndothi ngifake idibili laphana sithi ke namhlanje na ke nisale kahle laphana iyayikhiphe shuba libongo vayisane ezinsizwa esambeni onjalo siyavalelisa sise senkosi enkulu yakithi emkhontweni mamonga wosuthi sithi cha akubuye sibonaneni ibe nibuke futhi nihlaleleni kwa alushubile lona lushubile impela akho umuntu osabuyela hawu nobhema nikhole nisifonele nibuze futhi lapha sisalile la
njomane valelisa sa Awu nina bodlungwane kandaba odlunga emanqulubeni kwaze kwasemanqulube esibekelana ebikelana ushaka umntaka siza khona udume ehlizwe kamenzi ilembe leqamanye emlungu ngokukhalipha sithi cha khumu iyayikhipha ngempela eshoba libomvu yayaqiyama amankiyane okwengcanga zihlula umlimelo omkhulu ongadlelazele udaba lusemqeda nkomo. Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo yabesilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi.